nan dam cheu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kum kolokum thum Biangreithlep ni kulinali Zinglei Thawngchimnak kan rak phan than tu jing kan chimding mi thong pangtlang tar chokhat na chu ha kha falamkar atlaw mi chin mi panhi na an rok chu mai khang chain an mu na sakaim peng padu palik sakhan ka daw na ka SAC ra sanglai panga an thi longlung khwala wa ka zungtel in hun thuma ka daw na ka chuak zurian tuan panhi an thi Tlichia ronga rakhain ram chin mi phun bom tu an ngei lo cha an ma thiam ning in an ding an ei Mandalay a PDF roi tu tel in minung pariat le mi pi panga an tlai na ti mi thong le thong pangtang na an raksalai Hakha falamkar atlaw mi chin mi panhi na an rok chu mai khang chiain an mu na Chin ramkul ha khale falam karlaka atlawmi tedim tol chungmi panhi na chu main kulani ni zinga SAC ra sangni ummun an khwarnang mun a an chungkhar nani an rok in an mu na tia thai asi an rok an mu nak na hun chu hakha peng hniarlon khothar pong tipul lam SAC ra sangni ummun an rak khwarnang mun a asi SAC ra sangni maka mun a chwa taknu main kulani ni zinga an chungkhar nani mai khang chain an rok an mu na hi asi tia chungkhar he nei niam mi pakhat ni chim SAC ra sangni an sakhan an chwa taknu in atlaw mi nai an chungkhar nani an vazau na tika rok panhi chu an mu an rok chu mai in an khang chang na cha an mui samjong a hlia khoti lo na in athi mi nu ni a phur mi te dim thuam ni pakhat apong kama an mu chi cha fe tar nak an to hi asi tia achung lei mi ni achim nun nak aliam min ha ruak panhi chu ha kha kopi an chungkhar salo nani an lak changi maini kulani thuma an vuin ha tia thai asi Chin ramkul ha kha kopi shambun akape si inchu alwan cha maini kulani khazana SAC ra sangni an du noi siboi pakhatla nurse pali chu ra sangni an tlai na tia thai asi zan simalam hlai khatla cheutluka SAC ra sangni akape si in an lu no hi asi zeronga an lu no ti chu thai asi ri lo siboi pakhatla nurse pali an tlai na I an kalpi na tia tol chungmi pakhat ni achim SAC ra sangni an tlai mi na chu siboi Cecilia nurse Hani nurse Sianlun nurse Nyang Sungle nurse Jemoy an dilak minung pangan han si te achimchi chupina alwan cha maini kulani khazana hin SAC ra sangni khwaltong check nak an to e minung pakul rong an te na tia thai asi Sakaim peng padu palik sakhan ka dawna ka SAC ra sanglai panga an thi Sakain ramthen sakain peng padu palik sakhan chu twal chungsham tlai tang ti phu fani maini kulani ni a lu no in an ka da una I ra sang palik sakhan zong an lak ko tia mi pi sham tlai 96 soldiers PDF ni maini kulani thuma thong than nak an twa kada unak chu twal chung pakapha na battalion phunha le tang ti phu fon na kan si palik sakhan chu tlam tlingte in lakting in kan lu no lewa SAC ra sang ni helicopter mangin voitam ngai akan ka cha hnunglei kan tol than tia 96 soldiers PDF ni maini kulani thuma chathan an chwa hi ka daw na ka SAC ra sang sakhan chung tiang kan lut khaw na I thongtla an chia nak na hun zong mai in kan khang piak na ka daw nak chunga kan ma mi piral kap lei in minung pakhat di hliam ma atwari ra sang lei in atlom bik panga an thi athi mi di lak thong fiang kan thei khori lo tia chathan an chua mi a an lang tar chi SAC ra sang ni padu khwa chu maini kulani ni chun MI-35 ral tukna helicopter in voithum tiang aka hnuwa MI-17 helicopter in SAC ra shangpol arak chia na tia tual chungmi nani maini kulani thuma bama VGA anchim Mandalay a PDF roi tu tel in minung pariat lami pi panga an tlai na Mandalay khuchunga achol changmi Royal Phoenix Gorilla Force RPGF roi tu tel in chungtel pariat lami pi minung panga na chu mainikul le mainikulani khada tlai antong tia Mandalay PDF ton vo ngai tu pakhat ni achim RPGF an tlai min ha hi pariat an si mi pi an tlai min ha panga chunga nu pathum zong anitel mainikul Mandalay khuchung khwalri abuk pakhata RPGF in minung pakhat an tlai nuwa pakhat nu pakhat in an ma la an in chewa an tlai na hi si mi pi minung panga an tlai min ha hi RPGF he zai man pe tlai nak an ngei lo tia Myanmar Revolution Hero Force MD Wairal ka pakhat ni achim
tlai atong mi minung hlai thum kong hepe tlai in SAC ra thanglei ni Mandalay le sakai peng chunga achol changmi Royal Phoenix Guerrilla Force RPGF ra thangna chu apua khomi theory he kan tlai na tia SAC ra thanglei ni an langtar Tlichia ronga rakhain ram chin mi phun bom tu an ngei lo cha an ma thiam ning in an ding ei mei ni lai li cyclone tlichia ronga rakhain ram kul me bung peng chin mi phun na khote na chu tlichia randi in zar khat leng tianga bom chan tu an ngei lo cha an ma thiam ning in an ding ei cha bom an her tia kan thai me bung peng chin mi phun na khote asimi nga shwe bing khwa taya do khwa le du khwa le hundang danga ummi chin mi phun na khwan ha chu thlichiani an in le lo fak nga in a rop yak na pina dinti siang in le phungki siang in na zong an rok chu cha a an ma te in a rok mi in le lo chu rem le an ma te in ei dinti rol ani kol chom cha atu leo a bom nak an her leo asi tia kan thai Indo penga ka donak achuak nu in SAC ra rangni chetwan long pani in bom hleinga athak sakai ramthen Indo bank motai munram yuata ya khwa ponga ka donak achuak chu ka donak ate inwa SAC ra rangni chetwan long in bom athak tia Indo revolution IR ni thong anthan Maini kulani thum zinga nan ta khwa a thlani leng hun akhormi SAC ra rang le Indo copy in thazang an vun chap min ha SAC ra rang pol chu nan ta khwa in an chwa leo a ABSDF le PDF tang ti phu fani an ka na cha a kapni kar ka daw na ka chwak chu ka daw na ka SAC ra rang a thi mi le hliam apu mi an tam ngai cha a SAC ni jet van long pani in bom hlenga a thlak pina Indo copy hun khormi SAC ra rang zong ni hriamngan in an ka bom na thai asi ka daw na ka SAC ra rang le athi mi le hliam apu mi an milu za chu theifian asri lo na in an fak ngai ngai cha a jet pani in bom hlei nga tiang arak thak hi bom thak nak ronga PDF ral kap pani ni hliam ma an tor tia Indo revolution IR in tun vo ngai tu pakhat ni kheti da achim long lun khwa lawa ka zungtel in hunthuma ka dawna ka chuak zungrian tuan panhi anthi dewai pangkom long lun khwa chunga lawa ka zungtel in hunthuma ka dawnak PDF ni hun khatte a ka dawnak antwa i zungrian tuan panhi anthi tia tol chungmi pi ni anchim Maini kulani thum chun swimelam hlaini a PDF ni hun khatte a an ka na hi asi hi ka dawnak chu PDF phun hi ibom in lawa ka zung palik sakhan saya pha zung na chu an ka na tu chun ka daw nak chunga kan thei tokin lawa ka zung rian tuan lutlai de pakhat le atang da rian tuan pakhat ti in minung panhi an thi ka daw nak ronga SAC ra rangni chaklat nak an tua cha a fyang fa in kan ngal ri lautia PDF he nei niam pakhat ni achim ka daw nak ronga SAC ra rangni an du nak pawa meithal an pu cha a khwami hliam ator mi zong an mani lila palik sakhan he nei niam asimi peng uk zung zong an ka chinha ra rang ni a chok min ha chu cheklat nak an to na I pe zul in zaida achan lai kan theri lautia khwami pakhat ne achim rakhain ram bom nak apemi wahi aunte phu SAC ra rang ni an tlai na rakhain ram chung thlichiani a hro mi ronga har atong min ha bom nak pek ding in akalmi wahi aunte phu na chu sitoi peng amin chung khwa ponga SAC ra rang saya phani an tlai na tia mit in amu tu khwami pakhat ni achim man ha phu chu phanwa chum peng kala chong khwa a dinti bom nak pek ding in an kalpa a meini kulini thum zan leya an tlai na hi asi wahi ong anaw len ha chu ti phurnak moto he mai leya an kal chungchang asina in ama chu kei pakhata an chek nuwa an tlai tlompal an kala amin chung khwa an phaklai a an vundoi than hai an tlai na hi asi tia khwami pakhat ni achim wahi ong tel in minung pathum an tlai na I khoi ka le an kal pin ha thai asilo tia achung lei upani achim chap wahi ong chu alwan cha thongni kumriat kuma chahol kong kau bachim nak poi atwa leo a an rak tlai I kum saupi thong atlak nu a thongni kum kulakum khat kuma thong in arak chuak mi asi thong achu anu in mi bom chat nak rian atun mi asi tia kan thai tuzing kan thawngchimnak chuma vialin kan dong tar rilai lungmali post thazang akan pe tu nan di lak chunga kan lom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe ra kan ta pyak chewding in kanin som na